India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Utawar jongka ATC Telecom Infrastructure PBD. Ubala peniang hanongwar kebaha popo ka Shila Block East Khasi Hill District. Kebadon hamarkap bat ke Bangladesh. Ula keleno ha ka khat pratarik yong arajar arpuar. Ha ka por khat arbaje minmit. Hadin balawan ka eryong. Ha ka tega mir ka eryong ka balawan nari Bangladesh. Kala kruwit yunu utawar. Ubala peniang banbu ya ka network jongka Airtel, Jio, Vodafone, bat BSNL. Hadu ba ula keleno. Henry hakane ka jingja omsyam ladon manoba mensaw. Une utawar uba jrong kumpa sanpo mitar ee. Kadai kabaki paidba na ketiga snong kila ujor la slemha. Banweng no namar kabu jingma yaki yingbriu namar udan hapreng kasnong. Henry hakatega miet aba ula kelon omsyam ladon manoba mensaw. Kajing kelon une utawar kala pentot ya kajing trekam jengki paidba bat ki office sorkar namar babaro. Kawai ka jaka kayo network na une utawar. Akawai ka kubor utawar jongka ATC Telecom Infrastructure PBT. Ubayang hadangar. Kabaha papo ka Mausan Ram Block East Khasi Hill District. Kabadon hamarkap baka Bangladesh. Ula keleno haka arpo hendro terik yayong arjar arpuar. Haka por katway saupsan minmit. Hadin balawan ke eryong. Hakatay kamit ke eryong. Kabalawan nari Bangladesh kala kerwit. Ya une utawar. Ubala penyang banbu ya ka network jong ke Airtel, Jio, Vodafone, bat BSNL. Hadu ba ula keleno.